Nkethinkatho na nchone mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikiri weru tha mugwanja mbitagwa ntinyari kenywa tukanjiria tusochie tu muteteri wa Kioto Kerera nwe Mithika Mzalendo na chumiritie kugwata mbaru na kuoneka kinyago katha maandamano jaji ethirite jagitithwa na mbere ni nthuki mbithi baba kumenyekana ja Gen Z kenda kumeneria rwaria rwa kigina 2024 Mithika augite thirikari Kenya Kwanza yarega kwithirwe kimenyera Gen Z no ithirwe ikigarura thirikari yao. Finance bill ye kethete antu nontu kuona antu bekethi ukona ikinyinyila babo kwa neinyi antu babo onde batwe antu ba generation yetu eba Mzalendo ma activist yara yonde kuona to bo antu baba wito ba Gen Z eye antu bano ntu kuona bakireta thina ibainyi no kya kuona uramantu yaya kuendelea njirera yetite kibatu twethaira twina leaders na ukona kwethira mantu ya kinya kukethira kwina retreat na antu bakaraniria nende thirikari ni bati kwithira i warrant no ntu thai antu ba movement ukuona ya this generation utemenya mutongeria nuriku lakini kankwendera ku paint mbisha ya uraku karirende baatwire atwathira cia sukuru some 15 to 20 years ago generation yiro ya ciarawa na antu ba kwari na only 80 universities na kinya baatu tukithiria utona ngwe automatic muntura thai ukwina university around 100 universities every year irita graduates kuina engineer kuina arimu kuina madaktari kuina lawyers na kila kitu by this generation itubati usiuria inabeta ute employment na every household now ute mtu utina graduate musiari aeta akendia kithaka endia kithaka aeta ikia mwana skuru mwana ora akathiria skuru akeya asoka musie unge akethia bwo kithaka kikarakati ere akendia kana ukendia ng'ombe thira kithaka ikietere ata ikiathirire ukendia ng'ombe ukathomethia ungi akeyocoka ringi ao ati kithaka kira nwenderie ng'ombe nwenderie note antu bara bateta anja kwa antu bara bairinganira bonthe bona frustration ya ciari eu no frustration yubaturia no ntu aciari nabo ibaere oppressed ibaere suppressed ute muntu umirio tura no ntu wituro karingwa kiongo bori sirende yaurire irasieta wa ira rekende na tiangazi kwa irasia kuwira ruji ira iwetwa kanoni weringwa rwerura waikura mwiri weto kwira kura yo kwino ntu ira isumu ende batwe itwakirire to yakatuone ne atakwakarwa nende thirikari ke akabiliana na ba muntu ari ya batu itwelama ya nkomongo ndakuringa nkomongo gathira baba reta ithimu ake muntu uyu yareta agetetete nara uti ko karinga muntu utukuringa they are very disciplined bena kondo contract ya maandamano weta kwe mwambo onge urendera kuya Nairobi uraronera ingarire polisi araikirie nontu biba kwendra bena right na right ye batu iro twaruyaira beukira twabana nkere awa reward twabaire katibe enjaru katibe enjau urethera we president urethera we askari urethera we uwe ko ka respect right sio kwa bena foundation kwa urankwendra ke maoni yakwa ke thirikari antuba either thikire kaburi obathikira alelia nduni oro kwenda nonere iraeta Arab Spring yongozerwe young people Senegal just 2 months ago nukuona ara kwa akarirwe antu bariterwa nchera betho president uraba watanira mbunge oro Senegal makisana beko watanira na mbunge beta basinzi katiba no control mbunge. What happened the next day etere movement ire antu obao kuona iyo ya muritire antu barabairwa ibo barayukiri onene alelia South Africa nibo kwa akarirwe alelia Pakistan nibo kwa akarirwe bonka hontu kwina election kwina this really uprising nonto
atongeria ibarere kuthikira antu thaiyo tukwituri ao MP beto bamiro bonthe ndaibwa bonthe uti untu kungi region community yonthe iringite kura yes uti kinyaka mwikiambu riu kuringa kurera thaiyo munda yo muntu ura munda yura released yuogwa finance bill eriwa kuruka wonka muntu ena munda aritwa wita munda yake kwa tweka witarirwa ukarea ore akurea munda watarirwa miaka wele weta thirikari iria yete yuoksono we menyate MP bano ntuibo batia mbesa bayukie endre ko we mbere onthe bare ya bairinganire bayukie embe no ntubo be na mbesa iba kwirwa bakanenkerwa eno ntu CDF ateke tenchogo cia kuria ira kiondo bete bayukie bete aeta myunda yeru yeta yoringerwa nkengere ake akaura ko ature twende kutuike babu etu atumishi bo ko wantu tekabe asinka itukumenya twende kira kiara kikurewa kirarewa kinya pasta ibarere kinya murungu narete kasia mantu yaya occupy parliament ukuona yuthie bibandikite ukuona ibeyanete mutaratara kan kuoni kwenda kurikania thirikari iba isi untu kura kwita wa Pakistan bo antu betire bawatanira bonthe bawatana mamilioni yantu beta bawa beta State House thakaino kumeana ari baba te osetha ya gatuona ethira 1 million yantu bakawa beta State House ethira okaroma ku ka untu kura kwita wa mbungera antu bai bareke msetho ya iba alelia okwa karwa indronere MP urona ara naroko sankoko nuronere uraretherwe aretire musemanio ne arengirwe KJ kurumana akiwa antu ba iba imbisa cia weta bura ni ira cieta Photoshop ne antu uronere ura bonthe buokoreta uronere mwekuru la muraretherwe ko utemsetho yuria woni entukira kuwa kankwa ndi congratulate generation yeye iba kumiora bakwenda na bate antu bo kinyangilora twakinyanga ilwa right cietu o antu beneitario na ukarea bakarea kuthikirwa inkuona room teke antu I think baiba tuikieti antu aratutaba kinyithie tuiba mzalendo tugitana mbere na nteto ingi na ndigi kundi kimwe kira gikwijikana ja brothers kipa kuma tere chia mara ni bejete amana gutethia njankuruki ya itandatu na byakuran amone into bingi bya gitumi uturo ne bathithagio jo omweri tora tukumenyithwa ni Martin Mugambe Kuruki ya mechi ithanthatu ita kwibomba kuma kiriwandia chogoria gicigo mbunge kia mara ibatethekete na into bya kuria mwanya na nkinya into bingi kumania na kiama gia aturi ba nturaino gigwitwa brothers kipa kuma kiriwandia ni achogoria uko ni mujie no ni mami no twikaraga nawe no ni kuga ni thank you nuntu bwa kumucerera ntukio mndi na mwathani aburathime ami kagwatire accident 2013 ena miaka mingi ma ugatara 20 August 2013 ni miaka mingi muno riu atirizaga atumagira wheelchair kuringana na kiama gikibambirie kuriunganira na nkinya gutethegia nkenyuma ya murimu wa corona gukinya ara gwatwikire aturi bamwe batakwibomba bataumaga nyomba na batonaga gia kurea twana kwi antu bamwe bakwithirwa batena gia kuria nontu bwa corona omuntu no arare atena gia kuria na twesiria mami kabori nontu atumaga nyomba twesiria ni umwe wao tuliungagira 6 homesteads from corona time riu nirio twambiririe tumuretegira mutu kilo 2 na mboco kilo 3 na majani kogunire brothers keepers twagwatana kenda tuka gucera mujito na mijiengire guntu na noga tukwenda kwendelea tukiongagira mijienge no ntubwa kumenyera antu bau batikwiyumba mbuge gikeno getu tikwija guku gikeno getu ni ndira tukuona mamito agitigwa kithekaga akamena kanyamu aumba kuria kiume kimujire kurukira gikundi giki kirabariungagira nkia maita mairi kwa mweri bariuga mainya mao makongerekana nkinya makoneka barajiya njara yao gukinyira ntu baingi na nkinya kwendereithia wendo bwao nkuruki in 2 weeks in a month twice
koguri into taino twamuretera tuinto twakuria ikithira jume jingi jiri Keepers bagacoko kukaire kumuretera tuinto tungi ko tuthija resources ile kidogo ikuoneka tugisupport gwa ne our brothers to muneno we ku na aria mawira ni mae na antu bangi bale ba mbogo tutetheria na tukisuaga tunyamu twetu kidogo kanyamu karia tuona tukaiganiria amwe jume jiri ikithira tukagura tuinto tukathi tukiragira mezi eu naga tukulomba muno nontu ngai agaturugurira njira kenda kagita gatukendelea mezi eno twene othaino ni mezi 6 within Chogoria turenda kuthimia kai ikiaramaga kena tumba ukinyira bangi nontu tujibe kuba ingi muno bale bate kuyumba kuga tukulomba ngai atwinya na turugure safari mbega support ko bale tukumba na gya kule na gya kunywa na tu ambelije kagita kalaja no tuendelee tena no tulomba ngai atwe inya na atwe into ni kendo na bau bangi tutemenyete tukabamia tukapatetia Kukapurutani kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Gikundi kimwe kia engineers bakinyete gire gikaro kia na batego chiumba kira kiji kineja Jomo Kenyatta Children's Home tereche mbwara baikiritie into bia gitumi bakiuri antu bangi baendi wega gutigaira ni baguchikinya kire ikaro bibi kenda gutethera ritamwaniki na report ije. Ciana 30 iria ire mawathe ngurani thiini wa muci wa ciana wa Jomo Kenyatta uria wi thiini wa tauni ya Embu ni magunikite na irio mithemba ngurani undu umwe na indo cingi cia utheru kuma kuri ruvonge rwa Engineers Board of Kenya. Utethio uyu ukathi vandu vanene gutethia arutwo aya gukora na muturire mwega mari cukuru niguo mavote kuthi na mbere na mathomo mao. We came and we spoke and we saw what they do, and so we picked this as our activity for this time that we're here, and even in future as we come back to Embu, we are going to adopt this home so that every time we come and do something here for them in whatever way that we can. My call would be that if they do have a way to impact young professionals, because they're different professionals. For us, we deal with engineers. Aside from giving them, the technical skills, they need to give them the softer side, the softer skills. Take them out of their comfort zone. Let them see how other people live, so that they are able to get that heart to serve society just beyond just doing what they are being trained to do. Guku mwenegete wa sukuru eno na nowe mwenegete wa ruvonge rwa Red Cross thiini wa kaunti ya Embu niwe Vi Machatha agicokagia ngatho ni undu wa utethio uyu. Nashukuru sana community ya Kenya na Embu County na Kenya mazima, because this Engineer Board of Kenya represent whole Kenya. They are here and they are ready to assist us with these children. Because whatever I say, the service of humanity is worship of God. Sindio, whatever we can be able to give to the society, it come back. How it come back? In the form of blessings. Na kivoyaga andu a wendi mwega gutethia cukuru ino wa vamwe na ruvonge ruru rwa Red Cross niguo mavote kuthii na mbere gutumikira mwingi. Iko na watu wengi nasaidia sisi sana hapa. Iko KSG, county government, watu wengi nasaidia sisi nakuja hapa. Because Red Cross nafanya kazi na wananchi. Red Cross kila siku any disaster nakuja Kenya yetu. Kama nakuwa shida ya drought, kama shida ya flood, juicy, rain, nasaidia sana huko wananchi. Nenda huko Makima, nasaidia na chakula. Red Cross is the first institution to respond anywhere in this country. Sidio? So we are ready to serve as we receive this food. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wakili Mugambi Manyara uria nowe mwandiki munene kiri kiama kia BAS na ugite akathitanga uria wari gavana wa Baire county Nemiru Kiraitu Murungi ni kwithirwa ari na itibieri ndene ya kambuni cha mwingi akiuga nethiritwo akinenkirwa ngugi kiri Kenya Law Reform Commission na achokae wa ngugi ingi kiri Kenya Oil Corporation akiuga bobo nigiuta tena watho ariuga kethira na kwenda gukarira ite bia thirikari nethirwa agichebera buru siasa ni aria noe mutongere wa kiama kia BAS Muthuri Muriuki na report ije. Mugambi Manyara uria ni mwandiki munene wa kiama kia BAS ugite Nandi
agakinya kotini agithitanga ngavana wa Mairi Kirito Murungi nikira kuga nandi ari no bicirire kithirikari na kinya guciikira mutongero kiama kia Ambas kintu kiria kwenegiuta tina watho mbere Mheshimiwa Kirito Murungi ugwe wina ngugi ya chairman wa National Oil Corporation we ngugi ya thirikari wajoke yo commissioner wa Kenya Law Reform Commission na sheria itigwitikiretie weja gutuika patirinda wa kiama we nae ngugi ya thirikari jeu constitution ya Kenya itikiretie constitution ya kiama itikiretie Political Parties Act itikiretie Kenya Law Reform Commission Act itigwitikiria National Oil Corporation Act itigwitikiria Leadership and Integrity Act itigwitikiria kwou nontu ugwe nande no kuonania ukaririte itibiere ruterwa thirikari na no kwenda ukarira gya kiama na sheria itigwitikiria uni ndi mugambi manyara ndauga ngagwikia kotini akiwa na ndite bimena bibi irotigirwa mtuke mbithi na agakinya kotini gutigira kirito cyo kia mbeca ugu ukaririte commissioner wa Kenya Law Reform Commission wacho kaweta ndere nge ujukia kingi igwitwa chairman wa National Oil Corporation no ntuti kurekerite bibi kwa rwinda kaiji na ali baba batena ngugi kwa watu kuga ugwe ume ngugine utigire ana baku bakaririte nontu iu ni problem iremwe ira tukuona aja na tuketa koti tuhakikishe tuikiama manto yo tukuthithia kenda ugwe uma thirikarine weja gukarira giti ya siasa na ja unkarithia next week mbeca ira cionthe uri igitari urari thirikarine utibwirite kwithwo thirikarine nontu ko kinyume cha sheria nkauga ugo chokire mwananchi na kile manto je githura ribeke ama kia Ambas kwa no mwanka bagacoka maturene nikena gutigira kia make gikuthurana kuria mpomba kwaria manto ja kia mageto kia Ambas mbuga ibonire last month mweri wa May kiga set notice yaumite ikiuga Ambas nirathuranire na baibo national officials ibo amionire ndienda kuburio babwiri buri ndere gitiba mashinani kikura bwaringa natutije bau kikura ciatangacwa kiri muntu eja naja gucwa kura tutebaije ankwenda ubwira kinyani ndarigarire muno mpandikini National Secretary General na uni nterwa kinya kikura ikuringwa kando nire Kenya gazeti yauma ndona Kirito Murungi nwe patirinda atini Secretary General kivuti nwe national ndoli na twathuranire kakura iringa wachia kiama ciumete guru cina mimthi ciuma grassroots cititie guru na ndi ankwenda kuga uju ndi Secretary General kiama kia Ambas tuteri organize list ira yathithirwe Bondroom Nairobi tugwitikanirio na batu yetu kiama kia Ambas mbero tutirogua neoni arwaji akenda tucindana giti ire twitiara ndigiti ara kinorua tucindanireo mucindero ukire thasta bukangwa tambaru arwaji gukwa na ori ti othura gwikirito na gucithete tucamenekieni yana nkwegerereo muthiene nandi bakiubaje kiama kia Ambas bakugwa tambaru ntuke mbithi na Kenya bangi baraba kuregana na finance bill au angia tukwenda kwire MPs ajumbe betu muno ba Meru itronia bamwe bakiaria na arrogance kakanene sana yani bakitharua gantu baba na ana baba bomenye kinya bwembere mabure achiari number 2 ana baba no benu number 3 bwathuri kenda bweta obatetheria kumanja kuno mwanka bwithiro bukithia mikakati ya kuhakikisha ana baba bakuona ngugi na tiku bakemea kana kugotingu ye bakuriti cha upus bubwirete kwithwa kinya bukiringa kura bwambete kweja na mashinani bukathithia ireto public participation bukoria antu benu baraba buringire kura burenda tweta Nairobi turinga atia turinge yes or no bwero buringe yes bukaringa yes bwero buringe no bukaringa no. Bwana President Ruto my friend ango kuromba atere ugotumana yeje taro kinya thani ya youth 20 kana thate bukarende uruna bo akwire thina ciao no tunya tukwira batue no tuthire gucito kamis listen dikera na baba bakwire thina yao mbira na tabakwenda utethwa don't ignore them no ba ignore Mr. President itirigia bwega aita isha mzuri kunde ndo mwera ogwe
Lilia waromba kura werire mheshimiwa Uhuru Kenyatta agakoragirana baku na hatu turenda kwira narua mheshimiwa Ruto ana betu benda haki kana kumenya o mabomanto ibatiga kugerwa tiangasi na itutiga abatyo koragirwa ana betu baumira streetine batu tukethwa tukia makia Meru mono Meru chapter tukungana na generation yere kutha ici nikenda tuta streetine nikenda to force zakaye mwa motere na manzi batu tekwenda me Kenya yetu itabui no tuba muntu umwe guto president kuna tuthikirie aro tuthikiria tuketa kumuita ofisine Muthuri Muriuki Weru Weekend mutiro jwa Kangangi Katho cha mwanya kirigwa mutegeri tana mbere kurumira ntuto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja Meru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaramu Jay Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaramu Jay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279
9. Riungira obisi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obisi namba 7, kana obisi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obisi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Wega mutegeri gwetana mbere kurumira werutha mugwanja tugicokera muthunjwa gisiasa ureni Oscar Mutugi na achumirite na kuromba seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi gutiga gutonyera mantu jegie kiama kia bas nyuma ya Kadhuri kuga Kiraitu Murungi habatere kwithwa gitigiro gutongererwa kiama kiu nthuki mbithi ntunarikite kuga we no marukite siasene. Mutugi nerite Kadhuri na amenye mantu jegie kiama kia UDA kiria kiuga nikithirite gikionania mpangaratano mono aja kaunti ya Meru. Mutugi kare na chotariri. I made my own decision. Nande undendere wombas. Ewe tena nkanja. Ende ntechoka kulingirwa kura kairi. Oni ndawire enough is enough. Ni migambo ya ngabana wa Bairo wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi akiuga na akinyiria wate kwenda kairi kwithira gichetha siasa ja kwithira rinde bene kairi. Migambo iria seneta wa Meru Kadhuri Murungi gukurukira mutandao jojo Facebook kwithira akiuga ni kiuntu iki Kiraitu Murungi kwebera siasa iji na nkuruki akiuga ni untu akwebera siasa iji kinyana bati kunenkanire otongire bo kiama kia Mbasi na kunenkera bamwe batongeria bakiama kiu na nde akiaria Oscar Mutugi ura ni muthunji wa siasa na ari umwe wa kiama bakiama kia Mbasi ethira akiuria seneta Kadhuri Murungi ni interest iriku omba kwithirwa nacio kwithirwa agicokeria party leader wa kiama kingi kumwira nethirwa akinenkanire utongeria bwa kiama kiu. Kadhuri Murungi no kiama kia UDA no mona ndi na Kiraitu Murungi kwithirwa akigeria kwariria akiama ba UDA akibera ura bakaibangania kana ura utongeria bukethirwa bukari izi ingwetikia ni ndo achitibati kwithirwa chirio nikina ndi bambirite gutonyera biama bingi kana bakarajeka bakwenda ku dictatorial leadership ya biama biu bingi umba kwithirwa ikari. Oscar yuga kiama kia UDA kiri na mikuchanie mingi aja Meru na kiria seneta Kadhuri abati kwithira kithithia ni kuoria Mwangi jura jure kiamene kia wantu ethira gitonya ira kiama kia itha. Members bara kuruba UDA bakiuga governor wa Meru Kawira Mwangaza atira mu member wa UDA itonete bakiuga murega baichuro kwiro na kurungama utongeria bo UDA Meru bakiuga te mutongeria te mukiama wa UDA is a nyombe kwea endira ndi ukethiro kiona nyombe muturi kia ukamba gwita kuoria nyombe muturi ne kwikiza kou barabari UDA ibambe basort issues tiao ndene ya kiama kia UDA mbere beta gutegera zangi za kumira ome ya kiama kia UDA. Kinya kethira Kiraitu Murungi na ugira kwebera siasa cia Meru na tumiriria kagwata mbaru mutongeri uria kona ri na kathari kakwithira gitongeria kaunti ya Meru ni muringi okura nga support muntu rankona akwamba ukiria Meru nkuruki. Migambo ije ya Kiraitu nithirite kithujwa ni mutaramu ujo wa siasa omba kwithirwa ikimaanisha either kiama kia bas no kithirwa kigitegera either kurungika candidate kana kithirwa gikigwatanira na biama bingi biria biomba kwithirwa biena candidate bagukara appealing na formula either ekuga thirikari kana formula ya kwithirwa bakiezana uria omba kwithirwa ari running mate ki candidate uria omba kwithirwa akiran na bakona
ena ideas ena policies iria kiama kana the person of Kiraitu Murungi omba kwithirwa gisupport. Muthiene Oscar uga ni untu mendekithe ja Kiraitu Murungi ni guchetha kandi cia siasa cia thirikari nene abati kugwatwa mbaru ni atongiria bonthe baja Meru na Kinyakari kenda bakomba kwithira bagikubiria Meru kumakiri thirikari nene. Ratona aba Musalia Mudavadi bati kurunga maite indi bagwati mbaru ni community ko represent interest ciao at the national level. Kalonzo Musyoka ati kurunga magite ende na gwati mbaru ni kamba ko represent interest cia ikamba at the national level. Meru thaizi ikeza kwithirwo na ndi Kiraitu Murungi noe the senior most politician uria uti na interest ke siasa cia county na bati kwithirwo na ndi akigwatwa mbaru ni all other leaders na supporters local support ya county ethirwa nwena ndi ukethirwa ki represent interest cia Meru at the national level. Ke report rand to shawero weekendi ria kwa rieto ni Mutugi Kare muthijana njira indi kungucokere nkatho cha mwanya mutegerwe ro TV no tubakwana kanya kugwatanira na uni ingi na njira y'inkinyaniru niona sharing athe mwana nuswithura na kagita gafega uni takwantinya rikinya.